Dana 14.6.2023. godine se zbog planiranih radova u električnoj mreži isključuju Novi Sad od 12 do 13 časova, Kej od broja 1 do 7, Dunavska od broja 28 do 34, Vojvode Putnika od broja 3 do 13 i Trg neznanog junaka broj 1. Od 8.30 do 13.30 časova, Zemljane Ćuprije, broj 1, 2 i 3. Matice Srpske, od broja 20 do 26. Sremska Kamenica, od 8.15 do 10 časova. Sremskih partizana, od broja 56 do 76b i od broja 25 do 61. Sonje Marinković, od broja 6 do 12 i od broja 47 do 53b i Sunčani Breg. Sremski Karlovci, od 9 do 10.30 časova, deo vikend naselja Zanoš, BP Selište.